Praise the Lord. Amen. Via le tua ne fiafi mai upor peso le ua tua o le tua fai mabeng te John foi. Telin mabeng sa fai le tua ne aso ru so i forma lo wola. Ngata foi le o poklame fo fuanga sa fatino. Io le amano se o le tua sa fata no ina ai te tonu le o mai nga luenga tona sa mo nei. Nisi o ma fa ina la tu nga luenga fa manava. Ia nisi foi o fa o wina ia po nisi foi o to wa amataina se e anga ia tuai ni se fipo fatalo fatu sa malo Yesu Kristo tato lima tato faola au ponga ni tato pokalame o le Yesu o fa malolonga anga ia tu dunga le tu layono
i le tulai fitu ia vi ia le tua matalo fatu lo sunga le fatonu lo sunga mai pereta le ngata fo ileo se o mātou tama pasta fiu wales ma se o mātou tina ainga umore kalesia le olofa tu noi samo nei mai presepa si pa ia tiperia se temi o tō maua mai nei whaasoa ia whaataro whaatu whaamalo vi ia le tumu ngā luenga ni le aso. Ne ngaro whaataro whare sunga taitai tama taitai sunga ia Bishop Elia Tawai vi ia le tua whaftai le whaamalo longa ia mani whaunga le tua i lungo lau sunga. Whaatalo ngā i lungo pe ngata whailangi la tōro whapena na mo mai nei whaasoa. Whaimpa anga mata i le aso ma le aso. Whaasoa tua i le pokalamu le nei o le Yesu o whaamalo longa. Ai lea mata ia tātou whaasoa le nea whiawhio le au te ina i tātou se talo. Anganga pa ia lo mātou Sosoat City. Mātou te rema whai ase mea pe au no ma oelo ma i lau whaunga. Wala awa le nei tū lalo mātou tua ina ia ilo wanga le lei. Whaasoa mai oe le tua e ale lo wanganga pa ia. Ia ua fionga le nei a whiawhi. A o mātou su e fo ima mātou. Whaalongo ia ua fionga pa ia. Ia anga le lei mai oe ma fi Sosoat mai. Na fo se fe au lo mātou tua. O le a whaasoa ina i lungo penga ta whailang. O oe lava lo lea nganga. E mawhai e o na tala ina meri lilo, meri loto o au fionga. Pa mamai na ai o mātou tangata. Pa mangalo lava le ato ngata fo i lea o pokalame o lo whapena o na whaatino ina i mawhai o na whaatanu ina. Ia whaitete fo i le tau a tato pokalame. O Yesu o whaamalolonga. A ia Yesu, a wala o ia Yesu, ia. E taitonu i whaamalolonga Yesu Kristo. Ia. E whaingofia i mea umalava e sau i tātou toto Yesu Kristo. Wala au li toto Yesu Kristo. E sau i nai mga ala mea umal tātou wanga ia. Ina ea wapenana kawa i tātou ma le mawhai mai ono Sofia. A whai fo i tātou te mai. Wala au le soafo Yesu Kristo e malolo ai tātou. Whaau le tātou pokalame ro mo tātou whaasore ni a whiawhi tātou mata i le. Wana nafin tātou whaasoa i le whiau na mamoli atu e Ioane. E wakua i ana soo e whiawhisiri a Yesu po o ia le whaatari e peto i saifis. A le whiawhi ni o le a tātou tana noa sa soo atu a tātou poka tātou mata upule po tātou whaasoa le. I le luka lava le luka e fito ran whai upo i lusumar whai o lusumar valu. Ina ua fo'i so o Yesu o fo'i so o Ioane ma le fe'au ma le tali o le la fe'au. Ai whaasoa lo Yesu i moto tangata e whaamatala ai pe tala noa i tangata leo Ioane. Nai ta oto i ta upuna e le fitu o le lusumar whai o lusumar valu. Amen. Le lau whai ta wina. Wo e na awina mai e Ioane. Ono ane ai lea o na o ane ai lea o lana la unga i le moto tangata i a Ioane. Na o tau o i le vao e mata inia. O le u ea wa luluina i le matang. Pena o tau o e mata inia. O le tangata ea na ofu le ofu malulu. Fauta. O e ofu i ofu mata ngofi. Ma ua solo le lei o ima. Ma ua solo le lei. O ima oto tupu ia. Pena oto o e mata inia. O le perfecta ea. E moni. O te whai atu i ate oto. E si lava ia e le perfecta. O ia lea ua tusi mai i ai. Whauta. O te awina atu lau sa vali i o luma. Na te ua lo wala i o luma. E le aise perfecta i e na whana nau i whawhine siri a Ioane perfecta.
O lea o pito I titi le malo le atua. E sili lea ia te ia. Amen. Sorry ya o fai singa kelele te stepe. Le kelele wa malo si le fa la lave. No le fa longa mai tan noanga I fafo. Amen. Le toi fa longa mai fai pule si suma le valu si fa ma faina. Nei va anga ia fi tala no ile fi finei. O te fai atu fo ia te o tou. Ele ai se perfetta ye na fana nau I fa fine sili ya Ioane Papatiso. A o lea o pito I titi le malo le atua, e sili lea ia te ia. Amen. Ma le fai upe rusu ma le faa. O e na wina mai e Ioane. O na o ane ai lea o lana launga le moto tangata ia Ioane. Na o to wo I le vau e mata mata I nia. O le u ea ua luluina e le matangi. Fai upe rusu ma lima. Pena o to wo e mata mata I nia. O le tangata ea ua ofu I ofu malulu. Fa auta, o e ofu I ofu mata ngō fie, ma ua solo le lei o I maota o tupu ia. Amen. Fai po lisuma le ono. Pena o to wo e mata mata I nia, o le perfetta ea, e moni, o te fai atu ia te oto, e silava ia I perfetta. Amen. O le te tatala noa I le afiafi nei, o whaamatalaga po o upu na whaamatala e ipe ngā kau mawhai e Iesu ke viso e whaamatala e tangata le nei o Ioane. Ioane le Papatiso. O Ioane le Papatiso. A tatou tala noa mama aia Ioane le Papatiso. E maasane o tangata na mua I lumo po le forana. Tangata whamairi tala ama Isaia whamai. O le leo ina alanga I le vau ina teu ia le ala o le atua. Ngai poli mau mai ia Isaia fase furu no fai upe tolu. Alo tala noa mai fai malaki e tolu no fai mua e whaapea. Whaauta o te tui na atu lau sa vali. Na te saunia le ala I ona luma. Lea fo ilai tala noa ia Iesu I le mata upu le whamai. O ia na o au mina mai e mua I luma ia te au. Ngai kau ka oko mpipimari fai upe lua se fulu man e lusu man e iwa. I le tusi ale nta tau fai tawina. Amen. E te lele ngā luenga whaatino te ngata nei o Ioane le Papatiso. O Ioane le Papatiso o le atali o Sakalia. Sakalia o ia o le whai taulanga le te le tatou whaarongolongo. Im tatou iloa. Sakalia le ngā ailu titono o si taulanga e ave le taulanga ai laku whika ia e male angelu whamai le angelu e whaangauru to o lua. E ko e se peka le noa tina o Ioane le Papatiso. E ko e se peka a whaangau mele ka mawhai ngoa ia Ioane. Amen. Ai le tari tonu e te malo fa mai whaafea ngo whaangau wo oko inga wo lo makua whaafea na toi whanau. Te ngata fo I lea Ioane. Lea iai le tangata lea Ioane. Lea iai le mea lea. Amen. Ana le whanau a e se peka e le tusi ma re ngoa le tama I whai ngoa ai le tama. Lea nga toi mātala I whonga o le tama ia Sakalia. Amen. E sau fo e whaakale o kangaka, e whaatale o tangata I whafo a reiko kongu Sakalia o reka la ngoa male angin. E fo I mai whafo, e whae o kangaka, o le mwhain tau tala. Le tari tonu le whaalinga ma whae loe le tu. Mai tala le tua ia, whae ia apere amu. Ina ua ata salamu, ma wha peifo. Whaafenga o koe whaanga, o makua, ke leo kau sanga o lo makua. O le manatu fo ina na manatu I fo ai, apere amu masara. Amen. Afe Amerika la le tua ya apere amu. E iai e se me whinga tai le tua. Amen. Le fo ilawa whai loa I le o si taulanga o te ngata e vāvala lata ngake a vea taulanga te ngata I luma o le tua. Ai le tali tonu I whaali mai a le tua. E whaali mai le angelu o kapilelu afe mai. Soli. Whaafenga koe whaangau. Whaafenga nga koe whaangau o koe inga. O lo makua fo iwa. O lo matua. Amen. Le nga sau wai wale mawhai o na tau tala.
ua tāpuni e le atua fofonga ono e le tautala. Amen. Lo ainga nei a fiafi. A whaasolo atu tātou whaasoa. O a pokalame le atua, o a fionga le atua e pa o mai. O pe mawhai pe le mawhai, tari tonu e mawhai e le atua. A whai e ke le mawhai a. O lau ta o ma tala i ate o e le fiafi nei. E mawhai e le atua. Amen. O mea whangatai tangata e manatu tangata e le mawhai a. Ona o nā tūro o mea. E mawhai e le atua ona le liwina nā tūro o mea. E whaatau nuu ai lona fina ngalo. Amen. E whangaula le kamale o Ioane. E whanau mai vāvenga. Amen. O le vāvenga na whanau ai le kamale o Ioane le papatiso. Ona e whanau o ia e whanau e tausanga matua o lona tina. Amen. O le manatua o sakalia ma lo matua e se peka. I le mawhaina te whanau. Ai na whaatau nuu e le atua. Ona o le pokalame le atua e whaatau nuu ai le fek. Le valo anga po o le perfetanga na perfecta ai i sai e fasa furo na vai upo e tolu me o le leo alanga i le vao i nā teu ia le ala. Amen. Lai kala ngoi le malaki wha meu te kui ngā kura o sa vale e mua atu i onu ruma. O ngā le ngā koe kuota Yesu i la whamatala ina, la tala. Ngai tala no e luka e tolu. Amen. Ola lo le tama le whamaritala le whamaile upo le angelu ngā whai. A whanau le tama, whamai. O le tama lea e nā seri, e tanga whaasa sā. E sā le ngata i le awhionga le atua, whamai. O le tama lea e wha nā seri lo langa. Amen. E le awane e le inu se waina. Ele o nanga. Amen. E iai mena whaasa e le atua le soifua tangata. Alo ainga. A o tātou wola foi ma tātou tono le ainga o le atua. E iai me whaasa e le atua o tātou wolanga. Amen. E iai me e mana o le atua e awane o tātou toi o iai. O me a fi e lo tātou wola wha le nganga. Amen. Me tala tu spa ia wha mai o le tino ma le nganga wha mai e reso e fite na e tino ma le nganga no winga ile tau on tatu to i vero le kako ke olo le tino ai kako ke le ko e faia mertino o le tune na o mata ai tu o ai tele o me fa pena o me ile mana o le tua o me le tino e fanno le tangata. Amen. Ai o Ioanela ina o fa na o le tamale fa mai nga olo lai tu tonu le vao nofo i te o inga kuu o inga tia e ngā tia e leo langa o tangata i nei le atua. Whamei e ngofo le vau. Lea lenga whai mai o le leo le alanga i le vau. Whamei o le vau, ai mai whapalanga o le desert. O le me leise vau ai laflofua. Ai nofo e whamei ai le meli. O le meli vau ma le se a kilise. A o na ofu fa mai fai pa o kamela. Amen. Lea koe fai mai e lea lenga quote i e lea lea ona to tara no ai o ane mata ile Yesu ke viso le ko fa makala i mata upule e fitu. Il fai upo e lua su mal fa. Mena to wo ile fai upo e lua su mal fa mai. Wo ane wo e na awina mai e Yohane. Ona o ane ai lea o lana launga i le moto tangata. Ia Ioane. Na o to wo le vawe mata ini a. O le u ea waluluina i le matangi. Pena o to wo mata ini a. O le tangata ea e ofu malulu whaauta. O ea ofu mata ngofie. Ma ua solo le lei o i maoto tupu ia. Pena o to wo mata ini a. O le perfecta ea. E moni. O te whaiatu ia te oto e siri lava ia i perfecta. Lea ka whamakala Yesu ke miso, leo langa tangata o Ioane le papatiso. Minga ko uoko ke maka iai. Lasa ko va ai iai. Amen. E lei longa tangata o Ioane.
e lei longa fa mai o te ngata e ofu malulu ai fa makala mai fa mai o ofu ka o le pau ka me la sa fai ai o ana me ai o le meli vao ma le se a kelise longa winga e le kele se ka mau ainga o le soifuanga o le olanga o te ngata nei amen e le ta ua i te ngata ia mea i tino a le ola tu ina atu i le atua e matautia i te ngata nei amen o Ioane. Mea ngā whai mai ai, a kou wa ai, ngā le ofu ai, ofu ma le ofu malulu, longo inga, o le ofu pa manu. Pa wanga o se mea lai mau ai, a whai mai, pa matela ngā whai mai, o lana mea ai o le meli vao, ma le se a kerise. E le kele se mea maua mai ai, a whai mai, a o ofu le lei, ma mea le lei, e maua le fale o le tupu. Le kampea le o langa o la wali e wharasai o mala o tusi upu. I la e ma ofu ia lako ke ofu inga. Le fai e ia Ioane, i le kei me la ta la e mai o ange vai aku. E leo se kangaka i longa. E whaatau va e va ai aku ai o ofu e le le o na lava lava. Tala noa iana me ai e le anga me ai o mewa mai. O le se a ka vise ma le meli, o me nei me mau le vau, o me na tasi e le soifua. Amen. A mai le wali e lau sa wharasai o mala au tusi upu. Lea mai wha masino sino mea ia. Lo ainga. I eifo te ngata e mawhai ona i wha masino ina o i low appearance. Amen. O li fōringa wha aia. Wa ai mai e la maasai sai o ofu. Wa ai mai e ke laku ia tuloa e maka ngā o fōringa. Pele ai so whasi mori pe kele mangongi ai amanongi lo wanganga o mea sili ngā mataua. Amen. Mea ngā wha mai ia mai ngā ko woko ke maka ini a. Le asa ko va ai le te ngata. Fa mai ngā le pa umangu ara ofu mai ai. Le ai se me tele i lona tino. Le ai se me tele ia te ia le ai niana me tele. A le ale mele e ngā o i. E ngā o i mea le tino matiro. Mea e maua. Ai ta mau a inga i le atua ma le fina ngalo le atua. Amen. Ona tele o tātou ne vai tau. Wa tātou kampeina te ngata iana me maua. E ngata fo lea. O le kūlanga te ngata. O ka kūwhakasenga ina i te ngata. Amen. O ngā te ngata na ia e lana ba ai tino. Pe tai o le tua pa mai. Inga o kū mai kama. Ba ai mai fa ai. E va ai aku ia i Samuel. Oka. Ki ngoli lei kama. Whanawa yese. Ai fai mai tala lea tua ia Samuel fa mai tō. O le kama lea. O le manatu na Samuel. Kula i mereka makua o le kama ngā ia kere mga o kau inga taua. E au ngā fo i te ina nu. I le manatu o te ngata. Ai fai mai lea tua. O te ngata va ai le tino. A wa o te va ai le loto. Amen. O ngā fo i iwo i leta oto e le wha makalanga Yesu Kiriso. Ngā kou woku maka ia yoange e le ai aso maka ngofie. E le ai nga me mau ngā pau wale me la ofu mai ngā ofu pa umanu. Ngā pa umangu wa. A o mea ngai ko ke kampei ngā i o ane e ka kau o ngā ofu maka ngofie. So i le ise au ngā. Amen. Fa kusa ai la o sai o mana utusi upu. I le tangata le ne i ane le ta la i atu. Ta la i atu suafo i Yesu Kiriso. Ale va peso le suafo o le atua. Ale kau kampea me la wali e kau ngā. E tau na ofu le lei le tangata lea. E kau ngā le lei. Kau ngā le lei langa appearance e me i lo atu. A o logo tua. E le sila i tino. Ai sila i le loto. Amen. Ngā la le ka oko mai fa Amerika la Yesu fa mai. Ea, nā sko wa ai ko maka fa mai o le ua. E lulu wina e matang. Amen. Fa atusa i Yesu Yohane fa mai o le ua e lulu wina e matang. Le ua le tala noa ia Yohane. Ia Yesu. I le nuu le Yoritana. I le vai o Yoritana. E ia le la au ngā pe o se kolo. La au e pe o se kolo. Le mawhai ona wha ingoe tātou nei o le ua. Le u le apo le la au le u kai pe o se kolo e umi ai miki lalo na o ngā la au stem ai kai pe o se kolo o ngā lau e fia iai povi mamanue na tu te aia ke leo kangakara ko o ka mai le lau o la au le u ai mai fa nga ia la to manu amen
O le la au la le e kele nut au muko le vai. A o ta lai o Ioane la. O langka la inga sa ka lai i o ritanda. Ai ele la au le uu i kong i lungo au muko le vai. A o te me matangi e misa vilingi ele la au lea. Ngā le ba ai mai ya. A roa kusa vi, o le whea mera kusa vi, o nga ngau le lalo. Ngau lalo. A sau sa vili. Ngau le spiko. E whape nā le angen matangi. E alu waku pa u lalo koe sau, koe ku. O le whea ale me ane. Nga o ngā lulu ina, ai le mawhai o na ngau. E lua kwa makangi, ave lalo koe koe a ngau, e koe fo i mai nunga. O le atana na whaatusa i Yesu ke viso, le tangata le ni o Ioane. E pe koe va ai aku, ua le ai. Ai whai mai, lai ai e tu maua. Amen. Ne whai mai, ai whai mai, o ia o le u, e lulu ina ni matangi. Nga o ngā hangi whea ngia ia whaapea, ai le mawhai o na ngau. I lalo i whai poe lua suma mai, whai mai roi kala Ioane. Whai mai roi tala Yesu, whai makale kanga kalea. Whai mai o Ioane, whai mai e sili o ia e perfecta uma. Lua suma le valu whaapea. O te whai atu ia te o tau e le aisi perfecta i e na whana nau i fine sili o na sili a Ioane le papatiso, o wha fine sili. A o lea o pito i titi le malo le atua, e sili lea i a te ia. Amen. Whai mai, e sili Ioane i papatiso i perfecta uma. A o tangata au pito i titi i le malo o le atua, e sili le nā ia Ioane. Whamatatala Ioane le vā o le awharasai mana tu si upu ma Ioane. O ngā le va aia la wali ia, e va aia ku. Whai mai ngā le ofua pa umangu le va aia, e le aise tā ua tele, e le aise ta mau ainga, e le aise me i longa a Ioane. Ai te tusa le lele tala inga a Ioane, ma Yesu ke wiso, la tala noa mai tala mo. Wa le aunga ngā le whaasoa a Ioane, le whaasoa, le la unga ai pe fola fola. Sala mo, o le a fio mai le li, mai te te wia le ala o le ali. O le kama o le ngaluenga le Ioane le ngata la unga ina de Salamo ai ali liu mai tangata a fa ngofia nga sau Yesu ke viso. Mo moli mai fe au i ona kalveti o la to langa. Amen. Ai sau Yesu nga kalia au ke rona ka ngaka la ola fonga. Ai te e ia ile au fa sai mo tu siupu. Amen. Au ka ngaka fo ia. Lea lenga faile kala le Yesu fa mai. E sili aku ia ngai perfika uma. Ai sili alkangaka u pito i titi le malo le atua. E sili aku o ia Ioane. Lalo wingo le mea. Ona o Ioane. Na valo ia e perfecta e wha ngaulu kankangi ino ia Ioane. Papatiso. Le tala no aile Isaia ma le malaki. Mai o tangata na te teu wina le anga o le ali. Fa mai malaki. Fa auto te tui na atu rau sa vali. Na te saunia le ala i ona luma. E fa fua sei lava na o mai i lona ma malu o le atua. Mai ngake. Fa mai na te tui. Na te fa auta o te tui na atu rau sa vali. Na te saunia le ala i ona luma. Na te saunia le ala i ona luma. E mua aku na forana. E mua aku e muli aku Yesu. Fa mai na te fa alau le leina le ala. Fa mai o vangu fa aya inga o maunga ia fa ngata singa tala na mara Isaia. Ngaluenga le tangata le ngaluenga le tangata o Ioane le perfecta ai ma Isaia ma Malaki. A le mea le lenga fa ta ua ina fa mai Yesu e sili atu o ia perfecta le ngata o ia perfecta la tala no al fenga tuai. A o ia fa perfecta i le teimi wa fio mai Yesu ke viso. Amen. E saula ngā langa perfectanga. E saula ngā luenga fa perfecta. O ia o perfecta. Ala e wa whanau Yesu ke viso. O le iai. Ona ngā luenga perfecta. La te vale ia ina le a fio mai o le Mesia. Amen. O lo tala noa le a fio ifo le Mesia. Po le a fio mai o le Mesia. Nga o ngā lātou taratala la o le Mesia, ai tā alofa i le mwhai o ngā lātou wā ai i ai. Amen. La e taratala e ngai perfecta ia. Ia Yesu ke viso.
ai la tu te le iwa ai ai. A ole mea lea lei ona wha siri ina Ioane I perfecta uma. Le ngata o le na te tala ina le sala mo. Fa mai o hao nei o le leo ila alanga le bao ina te uia le ala o le li. La tala noa ia Yesu ke wiso. Al me mali le ngata o le tala I atu Ioane tala I Yesu ke wiso. Alai fo ia saule sa valinga por tala inga Yesu ke wiso. Pito le langa ko ia nafi. Wa sente lopenga ave Ioane I ano so. Se I fesili aku iai. Pe fa amata o ia lea o le Mesia. Pe la matu te fa pe la ko ki fa kali seis. O le lenga la o le fa perfetanga lea po le perfecta lea o Ioane. Le ngata o le perfecta I a Yesu ke wiso. Ai wa ia va ai le tangata I ngoa ia Yesu ke wiso po le Mesia le valo ia perfecta. Amen. O le mea langa le fai mai ai e sili o ia e perfecta uma. Le ngaka o le tale noa ia Yesu ke wiso a ua va ai o na mata ia Yesu ke wiso. E le pe o na I perfecta ia nga mua aku. Na ona tau o le Mesia ai le I mawhai o na lato va ai ai. Amen. Mea langa fai mai rara tala. O perfecta uma na whanau mai whawhine. Whanau mai whawhine. E sili ai Ioane. Amen. Lai tala no mai o perfecta uma na whanau mai whawhine. Ma nawa o whawhine. E sili ai Ioane. Amen. E lua mea le kalangoa iai I le vale ai Yesu ke wiso. Whamai o le tangaka e whanau mai manawa. Whanau le tino. Perfecta uma ia nga whanau mai whawhine. Lai whanau le tino. Amen. Whanau le tino. Nga o nga whanau le tino. Amen. Ai fai mai ia, fai mai le vahe o le kalanga. A o ai sili atu. Mai a o le pito I titi le malo le atua. E sili aku o ia ia Ioane. Amen. E maliu Ioane pe tangata vale, pe fasiotia Ioane. Pe uti wha mātuo Ioane. Lenga tipe ile ulu Ioane. Ile mana onga alfa fini le anga. To o lua hero ta fingi ngā hero tia. Lenga mamoli e le tene o Salome. Le fe au ke minga siva I tene luma hero ta. Fai fo il kamalo mai ai se me ke manga o yo vai ro ingo malo e fai mo ai mai kala thing in tina o te dit hero tia nga le ulu ai yo ane papatisio ke manga o tano ala le mele ki nga ai le loko e ka wa kun me mongi mani mela e ola ai ti nga ai le loto fe aku Yesu e fe aku yo ane o le to hero ta o le helele leila me nga fai o lo ko lua nga le finga nga herotia o lo ko lua o lo uso nga ulo ko ngofo so e le anga se le anga e eliko e le ka wai amen ai ti nga ai lotu ke lo ka ko vai ke mingi o ka ko fa sa o me se ai fa se le me sa amen le ngo I fa pe nga le ma yel si va nga e fa yakur me sa ai fa ka ngo fili liu me sa o me se le nga le o kipi e sele ulu I tala no tanga te le mesa ai mi milo le mesa se e mi milo le mesa se le mesa ina ia fa sa o le mesa se amen ona tipi lo le ulu Ioane papatiso e tipi le ulu le pole a o le o Ioane papatiso e le ima liu Yesu Kristo amen e le ima liu Yesu Kristo e le ia fio I fo ile anga pa ia na maliu Yesu Kristo ko I fio lang e fa mai ina wa fio o ia fa kale o aso I lima fu fio I fo ile nganga pa ia amen o le tala mo le mau ia Ioane fa mai e fa atumu ina o ia ile nganga o le atua filled with the Holy Spirit amen nga fa atumu ina ile nganga pa ia ai le iwa ai ile nganga pa ia amen ele I tango pe nganga ile ngaluenga mata opo e lua o lo fa mai inga ua fio ifo le nganga le atua nga va ai ai le au profeta nga va ai le au apostolo so o Yesu Kristo le sai lunga la fia o pito lunga e va ai ko la ko ia minga na ko waru ifo le nganga pa ifa me ifo e pe oni la lo fa afi amen
Fe mai ngo fa atu wina ai la tau i le anganga o le ese ngalanga o le fa atu winga le anganga o le atua po le fill with the Holy Spirit and dwell of the Holy Spirit. Ua nofo le anganga i tutongu i tangata. Amen. Le lai i fa mai lo la ia. Me fa mai e fa mai lo le ia o fa mai le Yesu mai. A o le e titi i le malo le atua. E sili o ia ia Ioane. La le mele kam fa Yesu mo moli atu. O tangata ona o le tala inga Ioane. Na papatiso Ioane la uche longo kanga sala. Nga tangata te lona kanga ke longa po tangata ao la fonga. Na papatiso Ioane tangata ia ngasala mo o tangata ia mai lato ngasala. A tala noa Yesu te ene la utusi upu ma a fasayo Yesu Kristo. Ila le fa pe ilo la upo Yesu Kristo. O se pito i titi. A o se pito i tiki le malo le tua. E sili o ia ia Ioane. E sili Ioane perfecta nga fa ngau mai fa fini. Ai fa mai ai sili ai le te ngata au pito i titi le malo o le tua. O le fa fini o le te ngata e fa nau le mai le fa fini. Ro tatu tala no ai le lalo langi. Fa nau nga mua mua. You're born by the flesh. With the flesh. The kingo. Fa nau le tino. A o le tangata e maua le malo le atua. O le tangata wa fa nau fa le anganga. Amen. O le lai mamoli le fe au le Ioane. O lai whainga i tigata anga sala. Au ke loma makangaka i o sala mo. Whai maile kala Yesu. O kou ngā e anga sala. A whai kou kere liu. A whai kou kere liu ma kou sala mo i o kou anga sala ma meri senga i kou ke whaia. E sili aku o kou ngai lo Ioane. Amen. E sili mai e sili aku tangata anga sala. Tangata ia wasala mo mai ala tō anga sala. Ala kou enta inga le malo le akua. Fa mai e sili atu tangata anga sala na por ke lona ngā por tangata au pito i titire na i lo o Ioane. Amen. E tā ua atu i le atua. Le tangata sala mo. Aina te maua na te maua le malo le atua. Ono le mission a koa Yesu Kristo, puli mission a koa Yesu Kristo. Na tala noa ile mea ta o the kingdom of God. Na malo le atua, le eke leo whata oto, te leo ana whaaonga, e tusa le malo le lang, e malo le atua, malea, tusa le malo le atua, malea mea whapena uma, lea lai tala noa iai, Yesu Kristo a mamoli mai tangata. Oe nā le tangata anga sala. Oe nā tangata le anga. O le kaimi ai ke sala mo ai ma wha amanga lo ina ua nga sala. Wha mai e sili atu oe na lo Ioane papatiso. Amen. Ai wha whea onga e sili a Ioane papatiso. O e sala mo mai a ua nga sala. Ma e talia ina Yesu Kristo e avea mali i ma wha aola. O i ngā loa la e ke mau ai le langi ma le ola fa mai Yesu mai la wori o fea la le ala fa fea mako loa le me ke ali e fa mai Yesu pa o neo la pu mon ma le ola le sa ko lava sta ngata. No one enter the kingdom of God. Pe ale ui mai ya te pa wai de Yesu Kristo mai wa neo le ala pu mon ma le ola e ui ya Yesu Kristo. So tangata la yang sal tangata fa e sala mo ma yang sal. Ma avea Yesu Kristo mali ma fa aula fa menga ke mo le ala le. Le ngata the way, the truth and the life. Ale life le lei o ile malo le tua. Le talo Yesu Kristo fa pe talo tama. Ia o mailo malo ile langi ia faia lo fina ngalo ile lalo langi fa apei ona faia ile langi le mele ma le faile langi o le mana ongo Yesu ia o mai le lalo langi. Amen.
O le mana onga fo na. O le manuia le lang. E kau o le tātou manuia. Le anganga pa ia le ile lang. O ke kau o fa akumu ai kako. Amen. O le mea ngā le ngā mai mea na le tala noa ia ila fionga pa ia le atua. O whanau o le atua e te ine le anganga o le atua. O le kaime ke kali a Iesu ke viso mwhaila whiwhiringa o Iesu ke viso o ia o lo whaola. Whamai o ngā awina maile o lo nā nganga. Le ngaka e au maile manguia, awa o mailo nā nganga e ngofu ka kongu ia te tātou, tuao le inas. Me ngā ese ai, le tala le atua iaio ane. Whamai e le inu se waina e le inu se awa. Ai whaatumuina i le anganga o le atua. E feel with the Holy Spirit. Ao kako, e tuao le anganga pa ia. E nofo le anganga pa ia te tonu ia te tātou. Pe a tātou talia ina o ia e whai maari im whao. Val au lia o ia i mea uma tātou te whaia. Amen. Mai Yesu. Whamaia ia Yesu o le u. E lulu ina i matangi. O ia o le u e lulu ina i matangi. O le akanga o tātou. Tele whawhita au ni tele whita e o i o tātou o langa. Ai whai mai e le mawhai o na ngawia. E le mawhai o na lia ina. E le mawhai o na ngawia ai sea. Ai ai Yesu i o tātou o langa. E le mawhai o na tātou whaia ina. Se i wanga nā ua tātou le avea Yesu mo tātou tai. Na tātou whaalango lango iai. Ta a tātou whai ina lea ma tātou to ilalo. Amen. Me ngā le whaatara anafi. Wha mai lea tua. Am ia te ngata e whaatua tua. Ma whai lea tua maona whaatua tua ngā Isaia. Wha mai am ia oe ni te ngata e whaatua tua i lea tua ma whai lea tua maona whaatua tua ngā. Aisea, leanga i le aise me whenga tai lea tua. O mea uma o mga provide le tua. Ka penga i le tua mo oe moa. A ole mana onga, ia nofo le nganga, ia la ngoka ku la ngonga inga. Pe fiso wa inga le olanga, e le mawhai o na ngawia. Aisea, leanga o lo control mai le nganga o le tua tonu ia ti tātou. E mawhai o na tātou tūtū le lai. E mawhai o na tātou whaia. E mawhai tātou moli mau. E mawhai foi o na tātou talen whai atu le mai e manolo kau kala ke monge ese ke monge sea nang le whaatu muina i tātou le wha unga e ala le nganga pa ia. O lai nofo te tonu ia te tātou. Amen. Ese ngana Ioane. Ma oi tangata. Tātou le whanau le atua. Watuao le nganga pa ia te tonu ia te tātou. Le mea le sa whai ngā o au profeta. A wha mai Yesu. E sili atu. O le au pito i titi e sili atu o ia ia Ioane. Ese o wasili oe. Wasili au. Wasili oe wa nofo ai le nganga pa ia. Hai ua e sala mofo i mo tātou ngā sala. Ma ua sala, ma ua sala. Ma o tātou talia ina Yesu e be mani ma whaolo. O i nā tātou te mau ale langi ma le ola e whaavau. The kingdom of God. Pore ma lo le atua. Wha mairo la ia yu Jesu Kiriso. E siri oe. I lo o Ioane. Amen. Vi e le tutu ve au ngā mo nea fiafi. Wha so atu mo oe nea fiafi. Anga le atu, pa i atu. Fe soso ni atu le mana o le nganga pa ia yo. Whamtala ino o tātou o ana fionga pa ia. Ma e tātou malama foi i winga li lilo ma winga no roto o ana fionga. Pa ia wha au mai oe, wha pa i atu, soso ni atu, wha mamalama atu. Le mana o longa pa ia yo lato loto mo mātou te ngata o mātou i loa. I mātou te sili atu. Ngai lo perfecta pe a whai mātou te salamo. Ma mātou te lia o Yesu Kiriso. E whai maali i mawhaolo. Awa, o lato umantalia o ia mwhatotua ia tia na te abatu e o le manue ta ua foi lato o whanau o le atua. A o whanau o le atua lato te maua le langi ma le ola e whawabau. I whapenana e whai ia te mātou. Anga le atu pa iatu, so se tase o whaalongolongo maita ma. Anga pa ia, o oe lava o le mātou fisosoani. O ai se tase e se mai whaamalolo, soa whai suke wiso pe nipo kolami o Yesu o le whaamalolongo. Whaamalolo atu. Pa i atu.
whaamalo le swafa o Yesu Kiriso. O ai se o mafatia o ai ni se o iai whaanonoanga whaamawhanwhanaina i le mana o le anganga o oe lo mātou. Pi ia lava o Yesu. Whaafitai tele lava. Amen, amen. To God be the glory, forever and ever. Amen. Amen.